تباعه إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب قضاء الصلاة الفائتة وتعجيلها. الحديث 11 بعد 100. ngal damal ɗo ko fi yoɓugol julde laawinde ooti e yaccingol yoɓugol ngol kadi wona yewtede e muɗum. hadise go'aɓo on hadise 10 e go'aɓo on ɓawti temedere nden, yani hadise temedere e 10 e go'aɓo on. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم رحمه الله تعالى: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. أنا أنس بن مالك تتنام يودو صحابة تدلو جيادو أنصار ينكي ببن جيادو e kurkaninoɓe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam dumunde ko ɓe woni ko madina fof no gelorɗen noon ɓayro ni nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe feri ɓe senike madinatul munawwara immorde e yamirore Allah, tawi hiɓe hittito moƴƴa ɓe sanna ɓe tolna. tawi yimɓe madina ɓen no yumma oɗo suka makiri noon yimɓe madina ɓen fof alama waɗanali nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam goɗɗum ko tawata no holli oti no welti ko nelaɗo sallallah alih w sallam feri kon senide madinatul munawwara. ɓe maki tawi min hunde mi heɓali komi hollira ɗum si wona yomi ƴettu oɗo suka an mi yaha mi okkamo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yo o kurkanoɓe. o waɗi ɗum, o kurkani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama dumunde ko ɓe woni kon madinatu munawwara fof ha ɓe feƴƴini. oɗo sahabajo ko jeyanoɗo e jomiranoɓe jawle, jeyaɗo kadi eɓe Allah subhanahu wa ta'ala pooɗuno balɗe muɗum e nder sahaba en o wurno tele wona duuɓi temedere ma ko fawi seeɗa radiallahu anhu wa ardah. ko woni ko fillani en o maaki: qala rasulullahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam, nelaɗo Allah yo allahu ɓeydu juulude e maɓɓe hisinaɓe kamɓe e ɓeygure maɓɓe nden ɓe maaki: man nasiya salatan, kala on yejjutuɗo julde. man ko min alfasil umumi, ko jeeya ɗum e konnguɗi tawata no huuɓita kala siforɗo sifa on. kala on yejjutuɗo julde, salatu on ɗo kadi ko nakira, ko kala julde immorde e farillaji ɗin. falyusalliha, yo o juulu julde nden ida dhakaraha, si woni o anditi fi julde nden. o yejjita o juulali waɓutu, cheytane yejjintinamo. bani adama ko bani adama, Allah andintinamo e wagutu mo feƴƴimi juulare. ɓe maaki haray ko yo oti salligo kisan o juula wagutu on. ɓe maaki la kaffarata laha illa dhalika, nden julde nde o yejjiti ɗon nde ala kaffara go'o ko hina ɗum ɗon, bima'ana ko hina salligagol ngol juula nde ɗon e ɗon fewde kawti anditi ɗon. watala qawlahu ta'ala, kamɓe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe jangi konngol allahu to ɗon nokka ka o daali imo yewta o annabajo makko, nelaɗo makko tedduɗo maketeɗo annabi Musa alayhi salam. jooma daali: wa aqimi salata, ñinnude julde
li dhikri fi andutugollan fi jantagol inde an wali muslimin no wodani imam muslim rahimahullahu ta'ala riwaya kaɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam man nasiya salatan kala yejjutuɗo julde aw nama anha ma o ɗaani e gaayi julde nden on ɗo ɓeydite e riwaya dowjo on fa kaffaratuha haray kaffara julde nde o yejjitide ma nde o ɗaani nden e gaayi muɗum an yusalliyaha ko nde o juulata julde nden ida dakaraha si o anditi fi nden julde ma ɗum o fini e ɗoygol ka o ɗannoɗo almana al ijmali alsalatu laha waqtu muhaddadun fi awwalihi wa akhirih nde julde i wallah hinde mari waqtu happaɗo waqtu kala julde kala hino mari waqtu happaɗo ka arande waqtu on e ka sakkitorde makko wono Allah subhanahu wa ta'ala dalirani non ka deftere makko teddunde ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta nde julde nde laatike e hoore gonɗinɓe ɓen ko nde farlande waqintinana waqtu kala hino mari waqtu yani julde kala no mari waqtu ka o fuɗɗi e ka o haaɗi la yajuzu taqdimu salati qablahu dagota ko ardingol julde nden ado on waqtu mo nde happana kama la yajuzu wano woniri noon kadi dagota ko ta'khiruha nettingol julde nden anhu e gaay waqtu mayre on fi haqqil amidi e haqqe tewiɗo bi ma'ana haray dagota ko ka oti tewo o acca waqtu on ha o feƴƴa o wi'a non yo o juulumo fa ida nama ani sala si o aru ɗanade si o ɗanike e gaay julde aw nasiyaha ma o yejjitinde hatta yahruja waqtuha ha waqtu mayre on yalti faqad saqata anhu al ithmu li udhurihi gomɗi haray fukkike e gaay makko bakkatu on sabu gonɗon ganto bi ma'ana haray Allah subhanahu wa ta'ala e nangitirtamo e bonnere o yani on ɗon waqtu ko o yawtini kon on ɗon waqtu ka o hana juulede ɗon sabu tawde wona teware o waɗiri ɗum ko tawde himo ɗani ma ɗum o yejjutu kono jomirawo dalir noon ka timmode suratul baqara rabbana la tu'akhidna in nasina ka timmode aya on non nelaɗo makin noon sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɗin du'aji ɗi ɗaɓɓiraɗen ɗon yo en toror Allah subhanahu wa ta'ala fof ka timmode suratul baqara nelaɗo maki Allah subhanahu wa ta'ala o dali ka hadisul qudusi qad fa'altu yani mi waɗi bima ana ko ɗaɓɓirɗon mi kon ɗon fof mi okki on mi newnani on mi waɗani on idan faqadi saqata gomɗi haray fukkike anhu e gaye makko al ithma bakkato on bima ana Allah subhanahu wa ta'ala nangitirtamo ɗum ɗo li udhri sabu wodede ganto ngo sabu gonɗon ganto wa alayhi an yubadira ila qada'iha haray no fawimo nde o hittinta faade e yoɓugol nden ɗon julde inda dhikrihi laha sanga ka o anditi ɗon wonde o juulali waqtu on wala yajuzu ta'khiruha dagotako nettingol julde nden ɓawti ka o anditi ɗon ma ɓawti ka o fini ɗon fa inna kaffarata ma waqa'a laha min at-ta'khir haray kaffara ko yanani kon julde nden immorde e nettinede almubadarata ko yaccagol ila qada'iha faade e yoɓugol nde walida qala ta'ala ko ɗum waɗi jomiraɗo to ɗon o daali wa aqimi salata li dhikri ñinno julde nden fi jantagollam fi andutugol fi an fa tilawatu nabiyi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hadihi l ayatu l karima haray janngugol annabijo on yo allahu ɓeydu julde e maɓɓe husinaɓe kamɓe e ɓengure maɓɓe nden oɗo aya inda dhikri hada al hukmi sanga jantagol ɓe ndeɗo ñawore yufiidu ɗum no nafa en bimana hiɗen heɓa nafoore ɗon annal murada ko faada ko min ma'anaha immorde e ma'ana aya on an tuqama salatu inda dhikriha ko nde julde nden darnete bimana ko nde julde nden yinnete ko nde julde nden juulete sanga ka oti anditi ɗon fi mayre
اختلاف العلماء كرمكو بين هراي هنو لوري مسألة اختلف العلماء كرمكو بين رحمهم الله تعالى بلوتو ديري هل تجب المبادرة إلى فعلها عند ذكرها أو يجوز تأخيرها بلوتو ديري مذهبوجي ديدي ما دون كونغو ديدي ara nun ɗum yalli ko farilla no waɗɗi hittingol yoɓugol julde nden sanga ka oti anditinde ɗon anditi ɗon o juulali ma ka o fini ɗon yalli ko farilla ka dane makko bima ana hittingol yoɓugol ka hino newnanamo ka no daganomo ka o nettina yoɓugol ngol ha ka o faalaɗo fa dhahaba al jumhur min al ulama yaari ɓurɓe ɗuuɗude ɓen immorde e karamakoɓe ɓen rahimahumullahu ta'ala ila wujubi lmubadara ɓurɓe ɗuuɗude ɓen yaari wonde no waɗɗi yaccagol ngol no waɗɗi hittingol ngol e si tawi hara oti yejjiti julde maɗum o ɗanike ha wagguto on feƴƴi haray ko farilla ka dane makko hittingol yoɓugol julde nden maɗum juulugol waggutu laawiɗo mon wa min huno e maɓɓe al aimmatu thalatha imamuɓe ɓen tato أبو حنيفة ومالك وأحمد واتباعهم رحمهم الله تعالى بيدو كرمكو بكملو بتاتو يوتر ببن كدي باو مابو كرمكو بيدو ياري هرايكو فريلا كداندي أوتي haray no waɗɗi yaccagol yoɓugol wagutu on maɗum e juulugol mo si tawi hara oti e yejjitima wa dhahaba ash-shafi'i imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala muhammad ibn idris o yaari bi annahu وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى استحباب قضائها إمام الشافعي ياري فاد يدede yobugol julde den alal fawri e dow yaccagol bima'ana hawjugol yobugol waguto on o maaki wa yajuzu ta'khiru wono dago kadi ka oti nettina yobugol ngol واستدل الشافعي رحمه الله تعالى بأنه صلى الله عليه وآله وسلم إمام الشافعي yo Allah yurme be dallinori e koko be yaari do e koko be maaki do wonde tabitino kambe be jam e kisiye woni e mudum hina nama huwa wa ashabu sangande kambe ne laado sallallahu alayhi wa sallam be danino kambe sahaba be mabbe ben dum woni e gaay julde dum woni gaay julde subaka hari be seni e jihadi be ari haka hore subaka be acciri sayna bilal radiyallahu anhu ardahu yo findimbe su juulugol ngol fewndike ko ngore den nangi e sayna bilal kanko kadi o dani ko nguli nange ngen woni ko findini be ka geece mabbe bayroni nange dari ka geece mabbe be hawti on say nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e yamiribe be sottudon be juula e wagutu on ko dum imam shafi'i rahimahullahu ta'ala o dallinirdo doni o wi hina nama huwa wa ashabuhu lam yusalluha be julali wagutu on fil makani alladhi namu fi e nden nokkure nde be danino e mudum naado be juluno wagutu bal ko ni amarahum nelaado yamirnobe faqtadu rawahilahum ila makanin akhar dum woni be dowi mbadda teriji mabbe din be yahi e nokkure go fa salla fihi nelaado sallallahu alaihi wasallama be juli don dum be julidi don e sahaba en wagutu o maaki kanko imam shafi'i rahimahullahu ta'ala wajul istidlal makko walau kana alqada'u wajiban ala alfawri o maaki hara yobugol ngol no waddino hala kadi ko e dow yaccagol la salluhu fi makanihim o be julayno wagutu on kabe daani don ha wagutu on fejjiribe nokkure kabe daanino don kan bima anaka wagutu on fejjiribe no واحتج جمهور on dallinori bi hadith al-bab hadise damal meden gal do wani hadise mo wonde on e mudum do haythu rattaba as-salata ala dhikr katawata hadise on rewnidiri julde den e dow andutugol bi maana noti anditiri o jul wa ajabu jumhur on jabiti an istidlal shafi'i gay dallinorgol imam shafi'i rahimahullahu ta'ala ko dallinori kon do بأنه ليس معنى الفورية
بأنه نكون في ليس معنى الفورية لا تاكي معنى يتشنغول جول غونغول عدم التأخير قليلا كواسغول نتينغول سيدا لبعض الأغراض ونند يوغا إفاندون ديجي التي تكمل الصلاة وتزكيها إفاندون ديجي دي تواتا واواي تمين دي جول دندن واواي بيدو دي لأبين دندك الله سبحانه وتعالى بوئي توسر جمهور فإنه نكون في يجوز ندقو التأخير اليسير نتينغول سيدا لانتظار الجماعة في سبتغل جماعة بمعنى في هبغل جماعة ها بغاين هبلنا رجل دي ونصلي نانتا أو تكثيرها ما في دودينغول جماعة ها جماعة دود أو نحو ذلك إكو ناندي تتأمولو سيتاوي هارا بوقت الله بنكو دولو بي wano nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e sahaba en no ɗum heɓirnoɓe no hada wa qad atala fi hada ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala o ɗum ɗo haray imamu ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala o junni e yewtere fi o mas'ala ɗo fi kitabi salati ka deftere makko imo walli fi deftere o wi'inde kitabu sala bi mana o fensiti ɗon ñawoje ko yondiri e julde nde wa fannada ra'aya alqa'ila بجواز التأخير كانكو إمام ابن القيم رحمه الله تعالى دوني أو يوتي أو هني في ندن ngol kongol wi'ugol no newna no dagano oti ka o nettina bimana o yewti ha o addi dalilaji o yewti ha o ɓaringol ɗon o wingol ɗon haray tigi tigi on ko foolangol hanaka kangol gollitire wahtalafu ɓe lutodiri kadi fi tarikiha amdan e fi on accuɗo nden julde nam 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 kono nennugol ngol nam o bonnitide nam nam aywa ko ɗum woni wa fannada ra'aya alqa'il bi jawazi ta'khir kanko imam shafi'i kanko imam ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala ɗum woni o re'ini nden feere wi'unde haray no dago ka oti nettina yoɓugol ngol si tawi hara e waɓuto on yaltirima wahtalafu ɓe lutodiri fi tarikiha amdan e on accuɗo nden julde e teware hatta kharaja waqtuha ha waqtu mayre on yalti hal yaqdiha am la yalli o yoɓay nden ɗon julde ka o yoɓatande o maki kanko sharhan ɗo en on deftere nden hadiseje ɗen wa saulakhisu hadha al mawdu'a o mawdu'u ɗo ɗum woni mi resimaymo ɗum woni mi raɓɓinɗinaymo mi suutaymo mi raɓɓinɗina من كلام ابن القيم إمرد يوتر إمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة كدفتر مكون جانت دين جوني فقد أطال الكلام فيه وجني يوتر دين كدفتر مكون مؤيا وماكي قد اتفق العلماء وكرمكم فتني على حصول الإثم العظيم إدو هبقوا البكات مودو الذي يلحق من أخرها ummo tawata heftay ummo tawata hewtitoto ummo tawata heɓay wonande on nettinɗo julde nden li gayri udurin ko alda e nganto ka sari Allah hatta kharaja waqtuha ha waqtu mayre on yalti walakin kono noon ذهب الأئمة الأربعة إمامو ببنايو ياري إلى وجوب القضاء عليه فاد وقتقول يبقول دن جلد مع استحقاق العقوبة وندد حندقول مو يكويته كلت إلا أن يعفو الله عنه سيونا الله سبحانه وتعالى أن يعفوم سي الله سبحانه وتعالى أن يعفك مو حريكو دون كونو دو حريهم هند إلتك الله وقالت طائفة من السلف والخلف فدقو سلف أرب بن باوتي مأبي وي من تعمد تأخير الصلاة كلا تبيدو نتنقل جلد أن وقتها غاي وقت مير من غير أذن كو ألدا إن كانت سرع ينكو فلا سبيل له إلى قضائها أبدا هري أمرا لاول نو يبرندن جلد بوما
wala yuqbalu min haysi o yoɓi jaɓetake o jaɓantake wa alayhi an yatuba tawbatan nasuhan haray ko fawimo ko nde o tubata tubu ye laaɓuɗo fa yukthira min al istighfar o hebbina immorde insinanagol allahu subhanahu wa ta'ala wa nawafil salawati e naafiloji julɗe yankoji ɗum o hebbina ɗum istadalla mujibul qada dallinori waɗɗinɓe ɓen yoɓugol bi annahu no ko woni fi ida kana si woni laatike alqada wajiban ala nnasi wanna'im yoɓugol ngol ko waɗɗi ɗum e dow yejjutuɗo on kañumma e ɗaaniɗo on wa huma ma'dhurani ɓen ɗiɗo ko yani ko ɓe ganto muɗum jaɓaka Allah fa ijabuhu ala gayri lma'dhuri haray waɗɗingol yoɓgol julde nden e dow mo tawata ala ganto al'asi mo tawata ko yedduɗo min babi awla o haray ko ɗum ɓuri handude ko ɗum ɓuri jojjude e diini ɓeeɗa ɗino wa aydan kadi fa inna nabiya sallllahu alayhi wa alihi wa sallam tabitino annabijo ɓe jam e kisi woni e muɗum salla al asra bada al maghrib ɓe juuluno alansara on ɓawti futuro yawmal khandaqi ka ñalande jihadi ɗin khandak huwa wa ashabuhu kamɓe e sahabaɓe maɓɓe ɓen ɗen andi nden ñande ko ñalande sattunode e hoore julɓe ɓen ha allah subhanahu wa ta'ala yewti en ka alqur'ana wa balagatil qulubul hanajir yani hakke kulol ko ɗuɗuno e julɓe ɓe nden ñande e lo yani ɓerɗe ɗen yetti ka lookoƴe maɓɓe o ma'lumun no anda annahum no kamɓe kanuɓe laatinoke gayru na'imina o hari wona gayra na'imina wona ɗaninoɓe wala sahina wona kadi welsindinoɓe walaw hasala sahu min ba'di hay si welsinadagol heɓike immorde e yoga e maɓɓe ma hasala minhum jami'an welsindar nden heɓanoki e maɓɓe ɓe fof wantasara li jawabi alqada'i abu umar ibn abdilbar o ɗum woni bima'ana walliti sembini fi waɗɗagol yoɓugol ngol oɗo karamakojo mawɗo jeeyaɗo e madhabu malikiyankeɓe maketeɗo abu umar ibn abdulbar koni yani jeeyaɗo e kummaluɓe e nder mazhab on mo wallifi defte ɗuɗuɗe no jeeya e defte mawɗe ɗe o wallifi attamhidi kañumma e al istidkar oɗo karamakojo o yani o sembini wonde haray hino waɗɗi yoɓugol ngol wa min aldhahibina ila adami alqada no jeeya e karamakoɓe yaaruɓe faade e wasugol yoɓugol ngol bi ma'ana fawagol yoɓugol ngol wonande on accuɗo julde ha nde laawimo tawa hara o ɗanaki wona yejjutuɗo bi ma'ana o tewi azahiriya zahiriyankeɓe ɓen o cheikhul islam ibnu taymiyata wa ibnul qayyim e ɓeɗo karamakoɓe kummaluɓe ɗiɗo wa qad atala fi kitabi salati fi sawqi l adilla imam ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala o juutini ka deftere makko ka o yewti ɗon fi julde nden soggugol dalilaji ɗin wa radda hujjajal mukhalifina o rutti hujjaji lundiɓe ɓen nden ɗon feere maɗum ngol ɗon konngol wa min tilka al adilla no jeeya ɗin dalilaji ɗi o addi almafhumu min hada al hadith woko famete kon konterer immorde e oɗo hadise mo wonɗin e muɗum fa inna mantuqahu tabiti no wowlande hadise on bi ma'ana hadise on si janngama ko famete kon wujubul qada'i ko waɗɗagol yoɓugol ngol ala na'imi e dow ɗaniɗo on wannasi e yejjutuɗon wa mafhumuhu ko famete kon le liddu ɗum ɗon annahu la yajibu ala gayrihima wonde waɗɗaki e dow tanaɓen ɗum ɗiɗo yoɓugol wa anna awamira shari'i ala qismain o yamiroje sharia allah on ko e dow yani no waɗi pecce ɗiɗi no waɗi geɓe ɗiɗi ara nun ɗum mutulaqa ko yamiroje ɗe tawata no werlita no huɓiti fof ɗimmum ɗum ko wamo aɗɗata e yamiroje ɗe tawata no waɗana waɓutu kal jumu'ati wono juma wa yawmu arafa e ñande arafa fa mithlu hadihi l ibadat wo sifa ɗeɗo dewe la tuqbalu illa fi awqatiha woɗe jaɓetaki si wona ka waɓutuji majje happaɗi wa minha no jeeya e ɗen ɗon dewe assalatu l muakhara
nden julde nde tawata ko nettinade an waqtiha gaye waqtu mayre on bila udhrin ko alda e ganto o nden ɗon kadi haray nde jaɓetake si waqtu mayre on feƴƴi. Wa qawluhu sallllahu alayhi wa alihi wa sallam konngol maɓɓe ɗeɓe jam e kisi woni e muɗum nokku kaɓe maki man adraka raka'atan min al asr kala heftuɗo darnde immorde e julde alansara nden ɓe maana kala hewtitiɗo e darnde immorde e alansara qabla an taghruba shamsu ko adi nangue ngen mutude fakade adraka al asr haray o hefti haray o heeɓi julde alansara nden. walaw kana fi'luha ba'da al maghribi sahiha mutlaqan wo si tawi walaw kana fi'luha hara laatino waɗugol julde bimana juulugol julde alansara nden ba'da al maghribi sahihan ɓawti futuro on hino selluno mutulagan har ko werlita ɗum bimana hara na sabu ganto sifa ko heɓuno kon nelaɗo e sahaba en ka jihadi yani ka ghazwatul ahzabi lakana mudurikan o on o laatotono ko heftuɗo waqtu o sawa'un adraka raka'atan foti o hefti darde bimana o heeɓi darde aw aqalla min raka'atin ma ko ɓuri fanɗude darde aw lam yudriki shay'a ma o heɓali hay hunde adunangue ngen mutude. Wal muqatiluna wo imam toujours ko yewtere imam ibnul qayyim wo wonɓe haɓude ɓen fi ɓantugol lawdina Allah ka ɗum wonmo ɓen ka jihadi umiruɓe yamirama bis salati julde ɗen fi shiddati l qital ka tawata ɗon hare nden no tiiɗi hakkude julɓe ɓen e heferaɓe ɓen kullu dhalika ɗum ɗon fof hirsan ko rerɗugol ala fi'liha fi waqtiha ɗum ɗon fof ko rerɗugol sharia on wonde julde nden waɗɗe ko waqtu mayre. Walaw kana hunaka rukhsatun la akharuha wo si tawino hara hoynitanede no ton nun ka sharia ko tawata newnanayɓe ɓe nettina julde nden e sa'iji kaɓe ɓittiɗon wo ɓe nettinayno nde e on ɗon alhaali li yu'adduha bi shurutiha wa arkaniha fiyo ɓe waw tottoyde julde nden wondude e sartiji mayre on e tugale mayre on allati la yumkinu al qiyamu biha ma qiyamil qital konko tawata oti wawata hunnude fof fewde ka tawata ɗon himo e nder haare mimma dalla konko tindini ala taqdimil waqti e dow ardingol waqtu on yani dow ardingol hittugol waqtu on ala jamii ma yajibu lissola e dow dendagal ko waɗɗi kon wonande julde nden wama yustaratu fiha e konko sartinanande. Wa amma adamu qabuli qada'iha min al mufarriti wa amma wasugol jaɓede julde nden immorde e yani e raɓɓinɗiniɗo on fi ta'khiriha ka nettingol nde ba'da al-waqti ɓawti waqtu mayre on falaysa li annahu akhafu min al-ma'dhurayni o na wonde ko fi ɗum ɗon no ɓuri hayfude wonande ɓen jomiraɓe gantoji ɗiɗi ɗoni yejjutoɗon e ɗani ɗon fa inna al-ma'dhurayni laysa alayhima la'ima wo marɓe ɓen gantoji ɓen ɗiɗo o ɓen ɗon ala e dow maɓɓe ko wiyete kon felore immorde ka sharia immorde ka Allah subhanahu wa ta'ala wa innama lam tuqbal minhu o ko waɗi julde nden jaɓanaka mo kanko tewiɗo acci on ha waqtu mayre feƴƴi o qubatan lahu wo ko yani ko lette wonande mo taglisan alayhi e ñaɗalngol mana ko o qubatan lahu koyo ɗum wonan mo lette wa taglisan alayhi e ñaɗalngol mo kadi yani maɗum tiiɗenla lette ɗen e hoore makko sabu ko o acci kon waqtu on feƴƴi tawa hara sababu hunde ala. Wa qad basata rahimahullahu alqawla fiha walle fi ɗon o maaki hara imam ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala o fonti konngol ngol e fi e oɗo mas'ala moƴƴa o maaki faman arada istiqsa'a dhalika kala faalaɗo bi ma'ana huɓindade ɗum falyarji ilayhi hara yo rutto e deftere nden kitabu salah للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وأما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما يوتر شيخ الإسلام يلا يرمي في الموضوع موضوع بمعنى أو مسألة دو كتوتي دو وندي هراي فواكي أوتي يبقول فقد قال في الاختيارات وما كي عند دفتر مكو دو يتند الاختيارات مري اختيارات يعني كو مسألة جي بمعنى كو سبي maɗum ko weddori e nder fiqihu on
karama ko ben suuti dum be wi al ikhtiyaratu li shaykh al islam ibn taymiyah rahimahullahu ta'ala o maki wa tariku salati amdan wo on accudo julde den hara o tewi la yushra lahu qada'uha o shar'inana kamo yobugol de wala tasihhu minhu sellata immorde e makko gad maana sellata hayso o yobi sellata bal ko woni yukthiru min at-tatawwu o haray ko hebbin immorde e nafilo وهو قول طائفة ودنك كونغول فد من السلف إمر فجنوا بمن كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي وما كتب أبي عبد الرحمن وندي نور إمام الشافعي وداود إمام داود الظاهري وأتباعه جك بمبين وليس في الأدلة كانك شيخ الإسلام وماكي على دليل جدين ما يخالف هذا وكونك لندي ngol kongol do nde feere do bal ko ni yuwafiquhu dalilaji din ko woni no tawti nde feere do sembini nde wagadi mala ila hadha alqawli o liijike e ngol do kongol al-sheikh siddiq hasan fi kitabihi ar-rawdatu an-nadiyya o karama kojo do kadi ko wurdunodo imam shawkani rahimahullahu ta'ala imo walli fi deftere o inde ar-rawdu an-nadiyya on do kadi o nyori e nden ɗon feere ka deftere makko ɗon wa hada ma aratu talhisahu wal sharhan ɗo en ɗon deftere nden o maaki ko ɗum ɗo mi falano resmude fi hadhihi almasala o masala ɗo wallahu alam bisawabi ko allahu on ɓuri andude ko wondi e sawaba e nder konngudi yewtade ɗi ma yukhadu min alhadith na forejo ko heɓeten hadise on aranun ɗum wujubu qada'i salah waɗɗagol yoɓɓugol julde nde mi ma'ana ko farilla mi ma'ana no waɗɗi yoɓɓugol julde nden ala nasi e dow on yejjutuɗo wanna e meɗaniɗo inde dhikriha sanga andutugol julde nde ɗiɗi on wujubul mubadarati ila fi'liha waɗɗagol yeccagol kadi faade e waɗugo juulugol julde nde li anna ta'khiraha ko waɗi noon no nettingol nde ba'da tadakkuri e ɓawti andutugol nde tafritun fiha ɗum ko raɓɓinɗinagol ma ɗum ko fantingol e kañum e haqqe julde nde tati on adamul ithmi ko wasegol bakkatu ala man akhara e dow o nettindo julde nden li udhrin sabu nganto min nahwi nisyani wa nawmin sifa wano yejjutugol e ɗanagol malam yufarrit fi dhalik fodi oti e ɓurtinali e muɗum bi ma'ana maɗum oti raɓɓinɗinaki malam yufarrit fi dhalik fodi oti raɓɓinɗinaki e muɗum bi an yanama ɗulle ko nde oti ɗanoto ba'da dukhulil waqti ɓawti wagutu on ɗan yani natude oti wi'a miɗo munnade ɗo gokkum la si wagutu on fewndike kala ko jokkuɗa si andi wagutu on fewndike ta waɗu yani defu hoore maɗa yani porwulen ko Allah subhanahu wa ta'ala immo gerano juulira si a juuli waɗu kala ko falanoɗa wadde aɗa julde nde aw an ya'lama ma nde o andata min nafsihi immorde e wonki makko kin adamul intibahi fil waqti himo andi pellet so waɗani keɗo o wata finde fewndo wagutu on fala yattakhidu lahu sababan hara noon o ronka noon jogitanade ɗum ɗon sababuji yuqizuɗi tawata wawa mo findinde fi waqti ha ka waqtu julde nden masalan téléphone ji ɗin fewndo ɗo otin wawi wadde réveillé e maɗum o wasiyo ɗimmojo makko maɗum kawtaljo makko maɗum ɓiɗɗo makko ma geɗa yani ma sonnajo makko e si waqtu on fewndike findinela e o ronka wadde ɗum soti ronki wadde ɗum ɗon ma ɗum e hono haray oti welsindike o raɓɓinɗinike e fi hittingol fi wagu ton ole no hittika Allah wal kaffaratul mazkura wo kaffara jantaɗo on ka hadise laysat an dhambin urtukiba o wona fi bakkatu waɗɗitaɗo bi ma'ana na fi bakkatu faggitaɗo wa innama ma'ana hadihi al kaffara wokoni ma'ana o kaffara ɗo annahu la yujzi'u annahu no koni fi la yujzi'u yonata an tarkiha gayi accugol waɓutu on hara juulalimo fi'lu gayriha waɗugol goɗɗum go'o e moƴƴereji ko hina juulugol waɓutu on min it'amin immorde e ñammingol wayitegin e rinɗingol dade wona hawi dhalika e ko nanditata e ɗum ɗon e ko nanditata e ɗum ɗon e golleji moƴƴi fala budda feere ala minal itiyani biha immorde addugol julde nde ma'ana juulugol waɓutu on tigi allahu alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam assalamu aleykum wa rahmatullah